大家平安，jauh-jauh tu suka jam-jaman, nama kajian na sulivat. Saka tu suka jam-jaman, orita supui na kai no cemas, mazai tua Timothy a Tevri, mazai tua rusa sulatan, mazai tua ita kayang pacu tapuru katu jiro kayang. 提摩太后书2章1到13节。Di suna kuwalat, ula suna na pupicur, masa mava na zwa na pakisumali ya pas ili, ana kemasi tay Krisito Yesu. Azwa su kiniranda tianwake ni tiayaw toa, turuvua anaramanda caw-caw. Paparangeza toa marka na kamirangeza caw-caw. Uri makaya temuru toa zwa zuma uta. Ula suna na masang sibita ya pauri demi Krisito Yesu. Sasu kisah selang tanwame na serapai. Sibita ini kanga makaya kicapi letua sensengan na zuma. Aminanga kinimnem sakamaya tua papurvan tua zwa na seman sibitai te maju. Azwa uri kirumala na muked no inika pasusu tua pineneta kakudan inika uri makaya gemaugau tua pakarva. Azwa namaziri aru kasen tua wuma mavana uri sanga-sangasa na mangwa tua kiinuman. Aichu waku si ai vivu kin menemu ayatua uri papuvarungan sunwa marai-rai. Tua uri su si pulingalingaban taichua penulat. Karena paenetu te Yesu Krisito te vril ni Davidi pina pevalut noa semas kemasitu na macai. Aichu manaku si tau cikir ana penakar bareva akai. Aku si cebung dosa ku si serapai. Sake adai, sake rosungi. Aparu na pasari wa caw-caw. Mavan aku tinau cikeran taichua na penakar bareva akai. Lakwa inika maetseng ngata akai noa cemas. Manasika kiadi laken tua patara ne manga. Masa mava nazwa amarka pinili noa cemas caw-caw. Tua sigau-gauan ni maju tua zwa na kemasi tay Krisito Yesu pas iling katua kai zwa na rigu. Aichua tevri la kai na seminaro no na maca yang ngaiten kisah selang te maju. Kita na kisah selang uta te maju valut. No na ki adila ngata iten kita na kisah selang uta te maju kisam rupa lava-lavak no na mi marawan iten te maju ki mi marawan uta te maju dan iten kumali ta inika iten kumali ta inika tena na kemiranget te maju na kemirangan sakamaya ayatwa timaju inika makaya kisuchike retwa varong ni maju aichu kai noa cemas ni vici kimazai twa 提摩太后书的2章1到13节 aichu linotian kinusupui nanga gemalu tu suaka jam-jaman na siliputarwan tianujin 与基督一同受苦呀。在初代教会来，历世历代的福音宣讲着，包括宣教师、教会牧者和忠心的信徒，都是与基督一同受苦的忠勇战士。
透过他们如军人的专心一致，如运动员的严格训练，如农夫般的辛勤工作，让福音得以广传。同样的，我们也要在教会服事上尽心尽力，在社会成为见证基督的人，在生活中用生命来见证福音。即便如同早期宣教士在传福音时会受人指指点点，甚至受攻击，我们也要承接这样的信仰精神，成为与基督一同受苦的忠勇战士，好让我们在传福音的使命上有份。爱求嘛那些你爸爸必须将你进度做个jaman与基督一同受苦，是那样的。Cakap tujuh akan jam-jaman nasi ni pakai ni menempatkan na默想，我愿意为宣教而受苦吗？我愿借着我所行的，让上帝的话语不受捆绑吗？我愿意为宣教而受苦吗？我愿借着我所行的，让上帝的话语不受捆绑吗？Sina yang tin tu cakap zaman-zaman na sini pakai ni dan nutin latina na inuri tuai cha sini pawai yang tin tu cakap zaman-zaman na 默想 saka latina na kemelang inuri saja kita parang tua cemas lana makai tina na 与基督一同受苦 ayakan apa semarau ka inuri。 主啊，求你让我清楚你的呼召，愿意在宣教事工上受苦，好让我可以成为与基督一同受苦的忠勇战士，让福音能够广传。奉主耶稣的名求，阿门。Mali tu coka jam-jaman nama kaitina misi silang semupu tua kainua cemas dan nama kaitina pupicul toi cuaca kini adavan dan menana sulivat ayah kena pas semarau taja pingan